Kei te rā popoto haere te tau whare wānanga ko tā te kura toi o Elam he whakaatu i ngā mahi toi āna tauira whaitohu hei whakanui i te pito mutunga o te tau. Ko tētahi o ngā tauira whaitohu e kōrero te atu nei ko Sterling Rufew, nō roto mai o Ngāti Porou. Kei pō he pauaka kāri noa iho, he wai he mahi toi kē. Me te aha koe nei tētahi noa iho o ngā mahinga, kua oti i ngā pia i te kura toi o Elam, ka whakaatu rea ki te ao. Each person's final presentation is what's being presented, and they're all really different. They all have different concepts and kind of like thoughts behind each work. Tōna kotahi rau rua te kau ngā tauira, ka whakapōtaihia ko te hua anei kē. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on. Pretty good right now. I'm so happy it's over. It's really relieving. Ko Rufew tētahi o era ka whakapōtaihia, he oi mōna ake, ka tohua i raro i te tohu kairangi, mōna me ana mahi Māori. I'm interested in kind of storytelling aspects and the way people can be united by gathering and kind of going through performance aspect. He ai kia Rufew, he mahi toi, he oi he mahi whakahono i aia ki tōna ahurea Māori. A little bit of a journey. Originally it was kind of me like trying to come out of my shell and kind of get more immersed into like Māori art. Tāpiri ki tērā ko te tūhono ana mahi ki te iwi whānui tonu. Kind of me just kind of figuring out her character through a cosmological aspect, lens I should say, and trying to make sense of what she embodies and like her significance within our societies and how we can kind of relate to her. Ka hua kina te whakaaturanga hei te rāmere mo te roanga atu o te mutunga wiki. Pire wihongi, te karere.